Chitariki ni 15 omutienyi ogatano na gatatu mwaka wechirububere nemerongo ebere nainye mwanchu mwerelia Ondizi TV andonsi asototengerete ninde no kwigenanga nigwende gutwara emarokoba engia ase abange baba wikirana ase chinyumba chiria chigusasima kulinda abande bale ase chinka asengencho yomotimoko obwe weekend nigwaragira chinsa 10 chabono marogoba ikaranso ikembingu kumanya amange aitokwaliganaireti asumurai wense Dr. William Ruto agenretene taro yaye ase orogongo rwa Rift Valley ase tikolia lero ale ase county area ya Nandi boigo nige ngusanano ye ndemero agenrete kobage kwenekigwa ase chinsemo ao ime yorogongo rwagusi ayuna mange nimbengo kumanya ase ribo alitane ngoro kwa Job Maangi nayo kobaga kwenekinga chibiche boigo na Mariogi abira wikira asenchera yobo ikeranu nere Lydia Mosenkura nande asige kakitali ege tambe. Amwanchumurelia Ondizi TV na kwenda tubuate otera asenchiro mtandao to Facebook Ondizi TV News, digital YouTube Ondizi TV News na mwetera mitandao yaito yekerero www.ondizitv.net ikaranso ike mekomanyia ayabere gako enekigwa omuichano noboro nigo bwatete enka emo imekenyoro kiama chongo geotoka ime ward ya Masige West ebunge yabo basi maiga yomumura omokogoti obwenka eyuko banga noiko ganga ya nabo iko chanda abaibuli baye botuko na mugaso nigo ekelibako guna kerenga nendemero ase engana yabeire geko getia abanyakenyoro ase ensemo eyo ikera chinga kichoko genda embeo nigo abaibuli baye bataka bene gotagora enyomba yumumura oyo ase abanyakenyoro babeire bako gikelia egekore kiona gosaba eserekali goswana nagati elinde kogayana engana ejo Ibati baibuli gaki ibati agi bago tikatokwe ananya koira Ite bonchi ngibano kimune kibanga ile bakamonye nunka rushetie monga ituguru kuwe monga muntu tukwana komaje ayituru gwatiri muno mamura mabe babi otinenye asa utu atlanti kuru mwaka 2001 paka bani miako sina ine bono baimukire nga batagete babeke chinchira obole mubosire makinkorage baturuka baroki inga bantige mba nabo njanda gonsumbwa njya kondileria ocha no marobinde baba chabe bole mo toire inde chole mo no momi wasasi tunakaa na wao miaka 11 tangu 2013 nimekaa na wao hata mama huyu mkimwangalia hivi ni mgonjwa naenda hospitali na yeye kila siku hakuna mwenye ananisaidia hata nikirudi hapa nyumbani hakuna mwenye anakuja hapa kuangalia mama anatoka hospitali yako na hali gani lakini saa hii wanatutishia wanataka tutoke wote tumeshindwa ni shida gani iko kati ya sisi na wao sasa huyu mama ni mgonjwa akikaa peke yake nani atamchotea nani Togos kabosio asenga na boigo erengete endemero nigo enka emo ase ensemo elia yabubaracho egochoka ime bunge ya Nyaribari chache aberigo saba serikali gosona nagati na kobanga nokugayana omuchando bubulimo oyoberigo kubwata enka eyo aigati yenyomba enene enyomba akabere na boigo enyomba ya gatatu ase babete bakobetererwa komo atindeka omo ngina obeteka gosira wenka eyo ngina asamarieta Margaret Nyangara ase chinsa chiamambi yenko bwate kananga nigo babwate chinkumanga nigo moroberio yo orabe goteneni woko bwate kananga ningusanano yobolemo genrete ase ensemo eyo Kibogo kimambi tocha kemeroberio ya matanga twegu omutureti orangeri Taim tu arangere umwana ominto kurku Vincent orangere go tabuno motureti
na muri ruberi achire rigotenenia omobere to basa gotogoto etwa matendo rigo omotureti omobori na nginga kichechi ngae okondangeri na ndekero okondangeri amurangeri kurumwaye na atiri muke gocho otomo oyotomo mate bya atire gocha mwana motureti oyorangeri wakuru kuchosini bona kare barangeriwo Josephine ocha na ndiye ikirana no motureti ondo kurukupita mauti bacha ka umuntu yubatebi yuto mugo chanto mo maite akarento ntomo bure tikende batabani ga guri yuri goteneni omugo na kuchimaye tige kina kera tata gomorembe kiro mondabere sobo omuga koya bwate amangana amororo ago konyo mokungo okobeka oganya mokungo ayo omobeka senye omulimo gwaye ndoro ko bontora buni mubi ancestral land ndo tola somo ga tokorete amangana ibaga tanga chiteto didi ejinto chimanyete kesingera te kotini tikato gomorembe kiro mondati mokebwaye amangana yo gonya gotobekere bina moino sirire ndona amangana baga tote amangana moino nya obere sacrifice tikatonya ngane sacrifice lakini tonya gomorembe sa familia ya Margaret abana ba mindana chichirani bonse mondo te tama story we have gone a wrong story ingito ta ko gomorembe n'abantu bande babwato morembe michende mangana yawe korekana ndo chino gosoku nande nanya korra mangana kamna yawe korekana muchuma uti kosaba kwane kwarenga abana ba minto ba waki yabo kyare na barabumba ibulu tungane ntuto iboire mbaracha gotorwani story bose mbaranda bachikorwani onde mwaye sakali Togosikabusiyo na kwambuka wika ase kaunti ya Nyamira maiga yumurai wense Dr. William Ruto okora etaro yaye ase Orogongo Rwagusi asabete gakuyetarira kaunti ya Kisii ni kaunti ya Nyamira ni gabete gakorali bene gotakio ku university ase nsemo ya Kyabunyoru imebunga noti mugirango kaunti ya Nyamira ase abarai n'abamenyi be kaunti ya Nyamira baendate kurwa ebirengereryo byabo yobwango mono gwesokia no bunge o West Mugirango ase arenge amo n'abamenye abo babete bakomochya egetambukeryo gyokoraliwa ku university ase meria ya Kyabunyoru ase batebanga emeroberyo yabwendete ko bwatigwa ase gotakiwa kweme ku university ase county area ya Nyamira teraba geko bwato kose ko bwatigwa ase nchira area yobo ikiranwa ase bono babera gusaba abarayi bonsi banyamira gocha amo na guikaransa na kugayana anene mono igoro yenganaya ose engana eyo erengete university ya Nyamira. Same. And Mr. President, you must have been misguided by somebody. Kyabunyoru is still very much interior and it is a scene of crime. What do I mean? 100 million was allocated for a project which is still non-existent. So to tell us that we are again adding them 500 million on top of that, I could have wanted the DCI first to clear those people and the Anti-Corruption Commission, clear them on the whereabouts of our 100 million from Eldoret University. President mwenyewe alisema ati walikutana na mchumbe wa North Mugirango huku Kilgoris, wakasema mambo ya university. Na president mwenyewe alisema ati Nyamoko amekuja tena kumtangaza ama kumsema ati alitopoa siri. Na watu wa Nyamira wanauliza, watu wawili wataweza sema university, wataweza decide university itakuwa Kyabunyoru? Hiyo university ikae, watu wote wakuje Nyamira, we have all elected members, wakuje tukae nao chini, tukubali. Kama university inaenda, inapaki Nyamira, ikae Nyamira. Kwa sababu kuna samba kubwa sana, iko Riaki Mae, uko senator, hapa Sironga, Semba tumekubali kutoka. Mahali tulisema senator, wakikubali wakianza shule hivi, tunatoka, tuwachie samba, watengeneze university, ndio ikae hapa Nyamira karibu na sisi. Tulipoanza safari ya president, hiyo commission haikuwa imetembelea hata sehemu zile universities zinaenda, haijatengeneza recommendation na decision yao. Na mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria na hiyo haitafaulu. Honestly, having lost 100 million on that site, which is
Togos kabusini gomurai wense Dr. William Ruto agendrete nomo nenchera busetare aye ase ense icho ya Kenya asagosioria emeroberio ya magendro ase abaga kobeka ekambi aye ase county area ya Nandi na gosioria omoradi bwa mache okipsebwa boigo nigo abaga kurwa eirego chukwaga cha chipara na boigo okobekwa westima ase abaga kwene kinga na chikwene kinga kera omo Kenya no embali bakurwa ase ebinyoro na boigo chinka chitari kwenyara nko chikonyora bale omulero obwestima buna enchira emo yokwene kinga aba Kenya bonsi ngo ikerwa bale na magenderero. Nilikuwa nimesema nikuje niangalie hii mradi, imenisumbua sana. I have been following this program for a very long time. Zile zingine tulianzisha na hii program ilikamilika mbeleni. Hii imechelewa. Na sasa nimemwambia waziri hapa, in the next 5 months waziri, hii maji iwe imefika kwa mfereji kwa nyumba ya kila mwananchi. Hiyo watu 10,000. Hapa kwa ile pesa tumeweka tutatengeneza kilomita 75 ya delivery ya maji ya mifereji kuhakikisha kwamba inafika kila sehemu katika hii Nandi Hills bara. Kwa hiyo bilioni 40 ya barabara, bilioni 9 inakuja hapa Nandi County. Na hapa tuko na pesa sasa ya kujenga kilomita 140 mpya ya lami. Niko na mpango ya phase 2 ambayo nakuja kuanzisha tena Disemba. Kabla tujamaliza hii phase 1, nitakuwa nimefika hapa na phase 2 kwa sababu nataka niongeze wale watu ambao watapatikana na stima makwao. Ndio wakati tunaongea mambo ya rural electrification, isiwe ni starehe ya watu wakubwa, iwe ni haki ya kila Mkenya. Togos kabosioni go abawaziri abayabandrete goikirana ase emerimo na kwarianigwa n'abawaziri abakoro asoyo bwango mono goikirana ase emerimo n'umuwaziri omujia otenenerete abakori emerimo bense yaito ya Kenya Linturi oyo oba gago soa abisi ase abagakwarenugwa n'umuwaziri omokoro Moses Kuria nigo umuwaziri oyo abagatebanga nachikwene kinga nkomure kirare obokoreri bwabakori emerimo na korotota buna enchera ya mojo chikwene kinga ense yaito ya Kenya ngochiere gotwara obokoreri obuya ase sekta yeserekari. If we do not do something about our wage bill, now starting at around 1.1 trillion. From morning until now, we are working for public servants in terms of our tax collection. Only the taxes are to be collected from 3 p.m. mpaka kufunga kazi. That is what we go to the rest of Kenyans. So, and this is a huge issue. It's not just an economic issue. It is a moral issue. Just to assure you, let us sojourn as public servants. Our business is to serve the public to the best of our abilities, knowledge, and whatever information that may come or Omwanchumulilia Ondizi TV oroboti oruo notochuikera omwerio bwa mangana majia chinsa ikomi chabono marogoba na baganiri motware weekend engi yairetera nenkoro kwa Job Maangi na bagakwene kinga chibiche chibo igona mariogi abera wekera asenchira yobo ikera no Lydia Mose twara marogoba engia. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi.
obutambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ebintu by'ogutumika nyumba eby'okoni asiduka okwagachira eby'obulimi n'ebindi ebinge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono nkoni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ebindi ebinge nkoni abari icyuma cy'okwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ebindi ebinge nigo bagukubugurira omusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda Sasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisi usuba kirisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyolevi ne no mwana w'icanga cha mitumba kirajya abana amo n'abantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akora